Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuthi usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke ukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uyibese ethubeni lokuthi-ke uthole namanye-ke amavidiyo-ke amasha engizolobe ngiza nawo ngizokufakela wona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphuthisa indaba njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje la kulethele-ke ividiyo-ke yomlisa-ke laphana yokukhulume-ke into-ke emangazayo-ke laphana-ke noma-ke into-ke ebingaziwa-ke unoma-ke ubani-ke laphana-ke. Kodwa-ke ngale ukuthi-ke khuluma nje udlala le vidiyo le uyizwele wena-ke lo mlisa-ke owe-MK uyizwele wena ukuthi-ke uthini. Ngicela usuleke le vidiyo ngama-comment section ngiyafusha uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase ungaphumi wacindezelile ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke le khona uzokwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke nayo-ke le vidiyo-ke le awuyithokozele. Right. Namhlanje nginikezeni iqembu elilodwa elamukela imali yaseStellenbosch laseliyakhula ngaphandle kwaleli esilaziyo labamhlophe elibizwa nge-DA. Elinye-ke ngaphandle kwalo ngisacela nibhale la ngaphansi ukuthi hayi nanti iqembu lethu lamukela imali yaseStellenbosch, hayi emva kwalokho-ke laseliyadlondlobala ladlondlobala. Nginikeni nje elilodwa, ngifuna nje elilodwa. We bantu, hayi nina niyovuka kudala, awukwazi ukudla imali yaseStellenbosch bese ukhulisa iqembu, awukwazi. Ngizokutshela nje into ebuhlungu eningathanda ukuyizwa. Uma iqembu lifa ngaphansi kwe-leadership yakho, you are useless. No matter ngisho ngabe uthi kuhamba amasela, ngisho ngathi kwenzakalani, niyahlunga eqembini, ngithi mina once lalahlekelwa amavoti lehlika under your leadership, you are useless. Umuntu o-useful eqenjini oyi-leader yilo uzothi uma engena kwi-leadership iqembu bese liyakhula liyadlondlobala. Okay, okwamanje ake nibhale la ningichazela ukuthi lephi iqembu elimukele imali yaseStellenbosch laseliyakhula. Nginikele ningithuke, kodwa ithini ningithuka ningitshela ukuthi nanti ithini ningithuka nibe ningitshela hayi nanti liyakhula. Qhubekani.